Hadian bami kajingnya kulmar. Hapadan kid khod jongka hito bat kipulin. Kid khod jongka hito. Kita mau banlai tur sa sekretariat. Bandai kawang nalai bu ya ki plakat jing penram ya ke sarkar. Hadian bu presiden lambat kinong yalam jok sentral body kelas khod hajir hakipulin. Hakai badai berjipen kam jengki ya ki bas na ki sabti rongyong. Nakaliang jang kipulin mat ki hito. Haba poy hakmat jongka office jongka deputy commissioner jongka iskasi hills nak baju khot ke kachari haka belasakhi lami kajingnya penibor bat kajingnya kulmar kabla donro kajing syatiet syabom kajing penbathai ki bom pensat khamat haka ba nakaliang kipulen kilayor upan kem ikumah nyaungut kid khot jongka hito mata kajan met kajingnya keren bat presiden jongka hito bat donbok dekhar uliatho bakanehi kajingnya kulmar kadai namar kajing sedang jeng kipulen bat namar ba kaladan lupa kajing bu syun da wei na ki he pulen uba ulajar kerteng persa iki nang yalam jeng kaseng namar kaseng kala persang ban la iki bahatam na kabenta jeng kajat benri da ka kaseng madan ikam jaklia ki kam bamsam ki kam le bor par ki kam thombor jeng ka sarkar bat jeng ka tenat pulen ulapan pau bana kaliang hi jeng kaseng kam ting kam salia bat kan yakun haduba kajing job kan sayok hablak li lagane kajing satiet sak bom jeng u kadai namar bakal don lupa kajing kan syaj na keleng kid khot na keleng jeng u uong udan hakatu hi kajaka bat u klam yo i bakid khot ki probo na ki aideng ki pulen na raide ki pulen ki basdang ban kawang ki ki bom pensat kemat hak kajing keren jeng u buat magistrate uba roni walang kadangnya hak kensan lami kene kajingnya kulmar uliat huru bana kaleng jong u bat kinong yalam hi kila syatit syabom bat kila dan ru kiba mensaw bana kaleng kid khodru uliat hu bakidan kiba mensaw na kubta kakti kakejat kakli bat kiwai ki benta jong kamen haka jinga keren ulah kam turu ki paj ba kim dai setiap man septi namar na kaleng ka hito kam sem thawi kino jing kulmar ndai dai na kaleng jeng kipulen bat jong ka sarkar ulong bak ka hito kateb biang mano bab subut bat baplan ya kene rena kaleng jong ka hito kane syakri na kabenta kari bat kajat benrio to kajing syakot di pim ni sini to hito kayang namar kari kajing syakot kajungi mene kadai kat kum gatu ka kamdai ka hajar kadai kat appearance pabomut pan lit mi thar lor ban juba pi kajing kili jongki police officer habai dai bat sopti yong bat ka west te hagapor bashim statement ngila keren da bashai ba kamdai ka uniform ni ong nadu gujuti hadu ka patalon bat hadu ka shirt tekat kum ba pila i bet nagapor syakpor nadu nam arhajar arhuai hadu menta mdon kanu kata objection bedai ni phong bitang ka t-shirt te maki bat kat kum ko ka 171 ki khen ba kadai ka property ke jongki bat jongki biset phong janjong andre hang to la tho sai hito wat utu logo kabo pa pau sai ba kabo phong uniform ni pen ithu ba ngi de kita ki hito ngim de kita ki kiwe bat ngim de ki khawpot ni pen ibet ya ka ai ba ka pau bat ka ai ka ba sai te hang to la ya keren te ngi bu i kiting keliru balai pi pengat ini hak kata ka section sispa nyo puwei IPC te nyong iki balai phim somon lang iki be mdai tangka hito bopong west ndre hangne hapo sulong pi ipon ha ki bopong ndu ki basai apsha hotel kini kita ki gas kini kita hato gitu ki permission balai ya ki RSS ki bopong gitu patron kaki katur ala de pengat haka 171 habara la thiru te ngi na kalyan jungi namar ba ke government kal ai sumoto te ngiru nyela ai ya katuka FIR persya ya ke RSS bat ya gitu giba pendon kam lada ka an ke dei bandong kumju yang ngiru ke dei bandong kumju bakan no siliang bakin khot ban pha appear tang ya ka seng hitu te kata kajingnya keren jong phi kai ga ayu nang keleng jong pulet kajing penkesannya kira saya kata kajing khot haji na kalian ko jong ki kim klem pengsan era ki ong be bakadai tangka appearance kadeka routine call dengan kali ki ba kane ka jea gumno mano ba IFR te ki ong badai ka sumuto kane bungi sha sumuto da pikan mau
bangi dawane banum sya ya katu garo ban su appoint de UMLA kadai halor katu te amdekan kamdai su bangin sung phala namar ba ni kum ki pressure group kane kadai ka jing pha sumuto yangi sang hito kadai na ka government last thu ba bale nadu ap way kam don ka ai kata ka objection sendet mi kata ka objection undala ni dawa ban ba unum long ban thung kam sop imat kini ki kwa be ban le kam sop de halor kata kanong rem ni sha pengat kai hai ni kes ibom shot to ra hang nong noro bat ka basong phalaro namar ba hilai hi kat kum ka plakat ha ka plakat ru ngila thok ne shut down uniform selling outlet in Khandai Lat, Happy Valley, etc. They sell, people buy, and then you prosecute. Ito hatuk plakat nungkong. Kabaar nito MDA stand for Multiple Destruction Agency. Pat ngi paru menepilai nuku woi bukot jungi hatuk plakat nito. We may be jobless, but we are smarter than government who remain lapdogs of their political master. Tepilai kajing show uaiban yang ngamen ne kam te show kata kaba kat kum officer rank hendai ula shem personal ini don lang ban ngamen ne ya ini show hendai la shem bet ka target personal ka bomut ba de ban pentroin bet yo presiden jung hito khnang ban troin keseng hendai ngaku awan pha ka kerwo ka brih nyop trap pa ba brih nyop trap ba para dokhat wat nang du mensin kumbang ala sikren habang ngila mi badan ki senduk ngila kret meneru ngami ba ngapet ngai yeng tu ngayeng ngiu be ngayeng be katar ki bom ki shot amarang ba ngam kwa ba kin sha shot ki khot ki jungi kajing hang tu kajing sha shot ru dei mano basdang ki sedang no ki pitep balai ba kile to namar ba ni kran ni kajing shisha kai kata kajing shisha bangi tho hang ne kan ka MDA is so forgiving it reinstate suspended rapist cop lalu pikir mau tu USN Roy udai ubla sya pengateng ubla sya wengkam ru terus nama hajar khat lain bung don keti wat ko tu ko khna ru menta kalaya hak tu ko por ke sai no ka ai ka bangi kren hok yangi ka government ko pa be ban scrap no ban silent no ini tangi nginum silent bat ngin meneru philai nadu bastam por bayat ngil akoman ni kitu khot ba dei ban pun kulmar hangno no ya be ya renti hendrei mano bastang ban ko yau flashback dei ragi polis habak nga mene ngadang kidang tur kitu khot ngadang pen kendria ngadang bat yubat ba roni te hagu ho ka hagani ka krok mo kumba la omteng ki polis ka don hi ka mistake ni entai hendrei ndala sha push jingsha ki dei ban solve ban ko flashback hadin bagi ko itu flashback bat tear gas te kini ki dekhot kila iba sya tiap mengasilati arlati ki khia jung dom mano bom dom ma kat yu presiden ba sya yu te hantu kami kata ka huri hurat liap sai to la sange santo bat phiru phila i himar khmat ba kumno utu wi SF10 umut pan kurah ndre upai uang to prakasi tu sange no ndre ka jingle pot wai ban gum to kamut i kum ula sim personal namar ba ngila don dawi unadu bu kaung tergasi kinong hikai te menta ka de ka pod ya ki ban revenge ngi te kam lele ingat kentu paradok personal bawa nam tiang kam lele kaying bendi ada syakem ngini syakem lang namar ban im gari bekecet mendreu mendai bangi le tami airu hadu menta kami ngayuk jingtep lakat to kan ne sigi than ribohai ru kila sukendang be hatu ngi de kila no sa ba pinle kum ne bali pimle kendang yi gitu gi them motor ki bawa rak wat bali pim not you don't have a gut pidi bendan kan ngi ru mena ngi ya ndo klem te mas we are not covered pi ong kumno ngi bangi de hijra ndre hangtu mano bu pausai beli pi haben le ya ko ngi dokter gas hadukan pimyadon kon pimyadon kti pimyadon men pimyadon para kani kan kertok kelai pisia kata ka de ka kerwak ngi kren ka basai nyimdon personal problem bat pi ndre pi pen i personal ta kamut kadon ka ai selendet namar bangilai ilut bat habe yede ba kajing kli ki ong ba midon ngi to ko wes tengong bai haba phisia hakap pot phidang ya phet tang na ka jeri tangi lei ki se ki khot hito
Adon di kita ki mafia bangimtip bagi pha ki political party bandungi kita khot jungi ila sha adung teng ta don we khot bla sha adung khan nyau tadi ta haba kunta ngi haban thiet mi ko we have the right to protect ourselves kata gadai ka korwo ka bangi kran but ka bakhadu ladu pikin ma untuk kelakat ngalak tho ikene if right to voice dissent is not permitted in democracy then why claim to be democratic at all penlong diktator no lada phikhain ba ban kran ni ke jing sha ban kran ni ko hok ka long pop te kamut phikwa ba sunyon ban chule dan bor ngitip shay hero balai phikwa ban pentron nyingi namar ba ngila de file case halor ka bha jong ka pule puthi hagar ye lane kata ka job reservation on higher studies ya kata te kila persang hi ban le kumno ta kam le kata kadang rehem kemensim pitiet yang nang ni ngayeng be ngakhlem pet pitiet nang ni biang be kajing pang kan sajam hendrei kumpo ong ke pareng wun hil bat skar wun namar ba pis pengketang pisim personal ni klem sim personal lepi ni lei plai hinadu bastang baro kebri nyom trap man bangi yai trali mjudon kano kajing pun kulmar tandi ke ban vandalize hadu menne hendrei dei maki bastang ta haba kila sedang ta ngi nyemla ban sha wat hak bible ru ko ong ban betap tang siliang ka klem ong ta mentau thabu bero arliang tang nyemla ban sha ngedang dei tang ki bero ta tang itahi kuble shibon 1000 mo ba don bok phi ya thu khne rakta kajing kila kajing kram jong phi ba kila question nyau tau kop suba accuse ba de repes kila yur ya tau police officer halor kajing don kti ban set tergas ya thu ruba kadon kata kajing persang ya kit khot kito ban Bandung da kita ki mafia kila patai bon ke ai tu la pernah makan gadai ka bala sponsor bala pelan lupa da sarkar ba kena kajing dia ba dia mana kasni kan oh ya kata tanya hap keno hi ki nomor ba hadu mentang ngidi mau jentut ya ke sarkar plai nadu hakapor bangilit syai pajba bangi sangai clean politik campaign katur kala de kamau jingthot namar ba kakhi kensan kakhi sendon ke khe sendon gabri nyok trap stang ban syai namar ba ni pen i diklenti ba ba te hoat ni alach kadon ke criminal conspiracy jong sarkar mat penjak le yang i na itu kata nga karena ba syai lada ki ong sabak kanno ndre kandon be lum kumta kumno kin sim personal hadu kato but ki issue gi bangi sim ru kamdei ki issue ko ong ba ban kot ndre ni sim be ki issue ko bakta e gajat benrio ni sha saman ru no benta gajat benrio namar bangi dawa ban yo kam yo jam kumjo tu sakai kajing ya tu jong phi kum kenai lam nang sakmat atau phi mina kalian jungi nginum pendam ja kat beja long kat balong jadi ban haban song along mi haban song along ndringin song along ba kanong rem umdei bakin suang bagi degi yang bengi ide kita ki blang ki masih bakin tan bagi syo ki bom kin lekat bom man ndring ngin ji ni habang yang do kanong rem min ya hiru do kanong rem bat kimla hiru ban pembor yangi stang la da ki sim no e kajing im kajongi ndrei kajing e tri jongi kanam kot kumbaga hito hi kala ong hagajing yate kular nadu pastang bat skawairu ngan keren ka bakhado ke intention kajongi kadai namar baka sarkar ka ai sumuto ngiong banlit berat jika tu plakat kumbo ngi la let berat sentiu teng bangin ong eki ba kumno phi mo bangan kentu ngan petkai la ne ka sarkar ka long very forgiving mo lada yu utei nong bat bor kadang la ban penyo kambian tanga tharai ya kai ka tu ko bajia menne kanam don jing re ya ka sarkar ka par pa hoat ka jing bakla ha jing long bre man bre ka don be ni te ngin pe lada ka sarkar ka long kumtane ka dei tang ban chu man pembuan di kita mafia na namar ba karkur kom reinstate ru imat kat hau kala empoi jengai ba kata karkom berkat ba beli ban saban simbiang de ki bala dep sha x lene kita sha terminate mo te kedon ru ko wai ga baki ong mena ba namar ba kit khot jong phi ka pot ba phidang persang meni krem ber magistrate kit khot jong phi ki la jorong keti ya ki pulen to kum presiden menang yalam kesang kai ko phidang banang khor kena banang menjerong keti te I don't agree. Ngamnget lah betul mengangadon soang tu hi. Sa bukan dia ka itu
iban ni ba roni ngas marsun push ki kana tengah bat nai tengah push back ki ta shwaban push back kat kum tu ka video ru phila ngam dadon kam than ban pensai mano basang ban kong itu tergas amdei pulet marsun sedang buntu ta stang ka kendria ndrenga ngayeng tu ngong khenang bagi kena kenum tur syu khmat ayeng ben tu ndrei ki pulet pat ngam namong i pulet brokhai nganong be specific tang itu waiban uba bat arngut langut kitu kisot ki bata tap mas keberi ki khau pot ma haba kum ngi haba face to face i pen i ki ta balai pat maki kelek tu te hapor bagi bom ki sho ang to nga sa abet nomor bangang nga khlam sho iki nga khlam le bakla khlam le yeru ngayeng bet ngayeng scam bet phir lại sakhi hi ki la tiet la jam wat katangam yu sho hendrei kendala continue ban kong yu tu kergas nga shkon jat tu her na chobolero buthai te hadin nang tu kidang provoke hangta kan sahe ladum tedi bodon diki officer ki bobiang diki bom sungo hangamai ta kemut kanum ja kumne ndrei kedai tang baki sela sungo pelat ba ngide ki kala dei ko police state ki lek kat boman Iyo mana ka ba yo ring ba don tu pulet yung pada don daw simet ya ka hito klasi atau ke jeng ong jeng pin nomor bang pada kibrio ke uniform hikai kumne rasa apa ngalong ya pina du menne ki pha khnang ke sarkar kala don ko konspirasi ta ban pha khnang de ki tu ki psycho ki bom tip ya ka an ka kanun ki ban le be kat bomon namar ba ulai nuksa ta balai uyo msin tu DSP ban pom pathar ban tim si ulai ta lada ja kat beja kan sarkar ka defend pi pe lada yu unong bat bor bla don kti bla ka kias ka bla sha be kam teng ru ke sarkar kadang ya da te phimut ai ban myo msin slor kata kan ko ru long ko philai sai phi ka jeng ha phi ki ba syati nomor ngi mana phi ru la syati dan am ka jeng man sa ya jadi men sau sunrang hamman ni ta tang hendrei ke jing men sau dang ya peni ya phi kelai long isan met kam dei su ka ba dei bat nong ba bat pempra yu kan hendrei ketika personal intention ki kurana khali ki ayu nang ne hendrei ngam pemphai namar bagi phong uniform phi jadi phong uniform ta prasantang ta leyu tah tu nak leng jeng phi nomor yang ba don ke personal keras jeng tau ka put tu pinang sene ai ka police department le phi don jeng bom sene tang yun we police officer jadi bangi don jing sane ayo sarkar bat ke yu temen ta kasih ngila don hong tai ngila ya keren ya hendrei bangi don jing sane ata kemut ngi haban ja shwa katu kan ne por namar bangi sto wat Yurio idri ru kadang sim jing im ta phi sto yang ngile ta buat mentar kidang kendang deh ki gitu khot itu keleng kadon ru ka wai ke jeng ong man nomor bangil aktif skamba alubi ada devil advocate bang kibru nomor bang itu baka saka klak penjari ke bosan sadi saka penjari ke fon fofo CRPC ha sekretariat hills pat kid khot jeng ka hito mena kwak pen kan kenang atau ke jeng lai ke pulit ban pen prai pi mena ban set ke tergas kam dai mo ko bosongan ke jeng jeng pi nomor klak pen kan hi kelak penjari lupa ya kasih 144 CRPC toh that is a simple question menne shwaban mi na po sadar ngila ong bengin lech sekretariat denam ngin lech sekretariat ngin ku plakat udon nem tu DSP yang tu ula de ban inform bagi hitu kan de untuk ki magistrate kila de ban wan lupa na du na sardar lana kila ban khang lenti kila ban kare ke barricades denam ku magi sajle ndrei am kim tre ban le kum ta namar ba ki kwa bet ba ngin provoke ki kine namar ba hilatip hi ki hito ki bon ki balong emosional na banta gari ba kasai benreu ki bom salia hero buat banyap na kata kata hilatip ba nala pentro nyangi kemut kasai benreu kan satiang rei dalai leru minum tiang report ko bijinga tip ta hadu nyungut menta ta hoto kine par la se namar hi kum kinong elam ngat raibun ki ban sepan ngat kendon adong pat pen ngat menta muno la seban ya rap ki bah ka jing hajar ka jing lan ba jamin ki habana du bastang hilatip hi ka hito kamdon yo boss kadon leader ni de ka team ta we are a team we will solve it up ngin pembe kita but ye gitu khotru ngin sa sei mangi ke jing ba kle ka dei na kaseng under na namar bangi la yete plak bangi nya don kat ni kine ki basake mungkin bon hirung i ki bawan na kit hanyo kendong ba perofet tu rasa kita ki me ki pa jeng kita ki basake mat kine ki ba piong ba pinya ja swa mentah spor arpor kai ka kro jeng pi gitu na tu mana ngila de ye phone iki
ngong ba nadu pastang hiru saban mi layang la tong pa ba kumban ban dum menne ta sisin pangila mi ta kumban ngingim ngim khmi lan tingin li phai sadin kata ka kerwa te ngin sa batai pat je ka nomor ba kane kan dega kam jong ka te ba ka an kan le je ka batai bangin ngin ja sa ji ta ka lanti kumno ban sai ji khna la jong ki badon poal na kaleng kit khot jong ka hito he bar khot kiting klip khat duarta nduk saban mi na yeng kila ong yap na imru ni hab ya bis kama ngam su yang na nomor mo piong ta ba ka hito hi kisnduk yap kila khara lupa ru mena kit khot jong phir tharai ki don nam tak msim ba mata kasi ngan laj ban senran yang ngelam ka jing sa khot hajer yap na imru mata kasngi jadi bakim don kum kita kemensian sakem hadu nyongon majority bisa i de sakem buyan mo dan tengi majority de pun sakem katuk kadai message ko pasai i ko baman sa ta hoy don bangat yu tu tergas ka bathai don pat kiba sa bom sa tit kungar kumen sawi don kiba sa bom di suloi kiba yu tu ka jing sa bom suloi ni pendremjur nomor kat badang la gaktin jing sa gede ban keren gaktin rei ki la shu sedang bi pum ka so point to ledi bakim sedang hi kanum jai ru to da kaleng jong phir la se nomor ong ki dei put ka pasdang dang la mat mi inti ba fen ujur FIR pursa eu no pulet bu hila mention kerteng ban ai FIR ngin sawat de kalenti de kiwe kalenti kumno nomor bakiru kidon hila ki jong plirar ngir ni don hila ki jong plirar ya ka tangin me to nomor ba fiji tip hi bukan itu hi ka sunat banai surprise but wan je ka tu jing jia ko mga highlight je film ner la se phok se bon ki bom tip dai ni tip ba ik information ki ya ki yang no te ni se le ka an bangin si me ka an yakti ban se ki tu khat ringin ja dik lenti kum no ban ni pat ba tentangewai ba kaseng hitu hi menemat sendap ko tu ka dispose nong to Klemlet resya yob syahat, klemlet resya no ban pengkul marsnong, lene ban tangkali, lene ban shot beliau ban tat beliau. Kejing penting pensmet kadai naga bor pulit hi, ba kami hana badon kami jungkul mar semat pran sepi pi sini stand rei nakaliang kaseng ni klemlet ayeru kabat kata i ba. Tangan kentu i ba. Ba phila phiple hi kat ba phimon, phiade hi ba kat ba mon wan num ngai ta namar ba. Kani kadai tang pen tho bria ya kaseng. Tang itan, please.